in everyday work. Think of Canaan, the promised land. Think of Canaan, the land of God. Iyi ni indirimbo yamuzamuye cyane abantu benshi bamenya Bob Marley. Now Bob Marley, in one of his songs, he sang this Psalm 137, and this song is one of the songs that made him very recognized. Africa cyari ku mutima wabo imyaka hafi magana angahe baragiye. Africa is still on their hearts after the hundreds of years that have passed. Bakomeje bakonekta. They connected still with Africa. Niba Bob Marley yari connected na Africa, uyu munsi Imana iragusaba ngo connecte n'ijuru. If Bob Marley was this connected to Africa, God is asking you to be connected to heaven. Ngo ni kwibagirwa Yerusalemu, ukuboko kwanje kw'iburyo kwibagirwe gukora. Aha, umva. Ariko abandi turakora tukibagirwa Yerusalemu. Aha Bibiliya iratubwira ngo nitutibuka Yerusalemu no gukora bizavemo. Kwibagirwa Yerusalemu. If we forget Jerusalem, ururimi rwanjye ruzafatane n'igisenge cy'akanwa, nzahinduka ikirage. Ntacyo bimaze kwirirwa tuvuga tutari connecte n'ijuru. Kristo nyakuri ahora ari connecte n'ijuru. Igihugu cyo mu ijuru nicyo tugomba gushyiraho ibitekerezo. Twaba turi mu kazi, twaba dukora, twaba tugenda, twaba ducuruza, iwacu ni mu ijuru. Tugomba gutekereza igihugu cyo mu ijuru, igihugu Imana yaguteguriye, aho tuzabana nayo, aho tuzagendana nayo, nubwo twaba muri iyi si, nubwo twakomera, nubwo twakira, nubwo twamenyekana, tugomba gutekereza mu ijuru. Iwacu niyo referanse, urugendo rwacu rwa nyuma ni mu ijuru. Turiruka muri iyi si, turakora muri iyi si, turagenda muri iyi si, amaherezo ni mu ijuru. Haleluya! So this evening, brethren, using the scripture in Nehemiah, we ask ourselves, how can you keep intimacy with God when you're so busy? Number one, write this. You could keep your intimacy with the Lord in a busy life because point number one, write this down. Number one, umutima wawe cyangwa se ibitekerezo byawe bitumbiriye cyangwa se biri connecte n'igihugu cy'amasezerano. You need to stay connected either in your heart or in your thoughts with the promised land. Kuba ucomekanye n'igihugu cy'amasezerano. You need to stay connected to the promised land. Iyo ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe ukomeza ucomekanye n'igihugu cy'Imana mu ijuru, ibitekerezo byawe biri mu ijuru, ucomekanye n'Imana, icyo gihe nubwo waba uri muri mu isi ya rwaserera, ariko umutima wawe ucomekanye n'Imana, ndakubwiza ukuri Imana izakwishimira. Nehemiya yari mu gihugu cy'ubunyagano. This month of Shislev, which is the month of November and December, this young man Nehemiah was in the land of captivity. In Shushan. In Shushan. In the land they had been taken as captives, the land of Babel. Nehemiah yabaga imbere y'umwami Ishushan. Nehemiah lived before the king in Shushan. And he was very busy. And his work was that he was a cupbearer. He was in charge of feeding the king, but especially things to do with wine. Now he needed to use his wisdom in this work, because you had to serve the king the best of the best.
Nehemiah briefly yarameze neza was well, ariko yari umugabo uri busy, but very busy. yari afite akazi kenshi, He was very busy. yagombaga gukontorora igikoni cy'ibwami. He had to control the kitchen, the palatial Ibwami kitchen. hahoraga abantu benshi. And the palace is always full of people. Mwibuke kwiki gihe And remember that in this umwami time, yarategetse ibihugu byinshi byo muri Aziya no muri Afurika. Nehemiya yari ameze gutyo, though he was that yari great, connected n'igihugu he cy'iwabo. was still connected to his land. Yahoraga amanuka akabaza He amakuru, would always go to ask the news. akanya gato afite Little time he had, akakadomokamo, he would go out akajya kubaza abagenzi and ask travelers amakuru y'i Yerusalemu what's iwabo. happening in Jerusalem. Kubw'amahirwe And by ahura chance, na Hanani, he met yari kumwe Hannah, n'abandi bagabo who was with other men, bagenda, going, arabahagarika, and he stopped them arabahamagara, and called them arababwira ngo bite, and said, how are you? mwamenyera amakuru y'i Would you Yerusalemu, know what's happening in mwamenyera Jerusalem? amakuru y'iwacu. Would you know what's Yari happening? connected n'igihugu He was cyabo. connected to his Umukristo land. nyakuri A Christian ahora ari true connected Christian n'ijuru. is always connected to Igihugu heaven. cyo mu ijuru The land of nicyo heaven tugomba gushyiraho is ibitekerezo. where our mind should Twaba turi be. mu kazi, Whether at twaba work, dukora, whether walking, twaba tugenda, whether walking, twaba ducuruza, whether doing iwacu business, ni mu ijuru. we belong to Tugomba heaven. gutekereza We can think igihugu cyo mu ijuru, the land of heaven. igihugu Imana yaguteguriye, That's what God aho prepared for tuzabana us, nayo, where we should be aho with Him, tuzagendana nayo, where we shall walk nubwo with Him, twaba muri iyi si, whether we could be nubwo busy, twakomera, whether we are nubwo strong, twakira, whether we are nubwo rich, twamenyekana, whether we are tugomba famous, gutekereza mu we ijuru. need to think of Iwacu heaven. niyo referanse. We belong to heaven. Urugendo rwacu rwa nyuma ni mu Our ijuru. journey ends in Turiruka heaven. muri iyi si, We run turakora on muri iyi us. si, We walk on turagenda us. muri iyi We si, walk on amaherezo ni mu And ijuru. the end is Haleluya! heaven. Hallelujah. Tugomba gutekereza amaherezo yacu We should think of the end kuruta urugendo turimo. more than the journey Iyo of turi today. connected n'igihugu cyo mu ijuru, So when we are connected to heaven, tubaza abavugabutumwa we ask evangelists amakuru yaho hantu, what's going tubaza on. abahanuzi, Prophets, tubaza intumwa, apostles, tubaza abashumba, pastors, inkuru z'aho hantu. tell us of Igihe heaven. cyose Every umutima time wacu, our hearts, ibitekerezo byacu our souls bihora bishakisha, are seeking. ninde wambwira Who amakuru can y'ijuru, tell me of heaven? ninde wambwira inkuru Who zo mu can ijuru, tell me of ninde heaven? wandangira, Who can lead ninde me? wambwira uko Who bimeze. can show me? Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Kuri Nehemiya To igihugu Nehemiah, cy'isezerano the promised yari land Yerusalemu. was Kuri Jerusalem. njyewe nawe But to me and igihugu to you, cy'isezerano the promised land ijuru. is heaven. duhe Yesu icyubahiro. Glory to Jesus. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Imana ni nziza. Praise the Lord. Nucuruza, When you do business, niwiga, when you study, nukora, when you walk, nuzamuka mu ntera, when you become elevated and Tuvuga ngo lifted, iwacu ni mu say, ijuru. I belong to heaven. bakonekite n'ijuru. Be connected to Umutima wawe heaven. utekereze mu ijuru. Let your heart think about heaven. Iyo umugabo w'umugore ari i Buraya cyangwa se umugore wakaba muri Afurika, umutima w'uhoraho hantu. Urara kuri telefone, ukigwa kuri telefone, muri make ubuze uduhanda twaho kandi utarahagera. Akubwira ngo manutse kuri supermarket ugahita uyibona ayimanutseho, mu buryo iyo uhageze uba ufite image wishize mu mutwe y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ajya muri supermarket, kuko aho ubutunzi bwawe buri niho nawe uri. Niba Kristo koko yaratupfiriye akatuzukira, aho yicaye niho tugomba kuba natwe. Ibitekerezo byacu bigomba kuba hariya, yicaye iburyo bwa data. Reka imitima yacu ibone twaduhanda two mu ijuru, turimo zahabu, tubone twaduhanda two mu ijuru, hambye amazi atema imbere y'Imana, bya biti by'ubugingo, ariho imitima yacu ihora, aho Kristo yicaye mu cyubahiro, mu bwiza, ariho natwe twicara. Bene data, tuzaba muri iyi si ariko tutayirimo, tuzayigendamo ariko tutayicayemo, tuzayikoreramo ariko turebera mu ijuru. Nobwiza ukuri, hari abantu mujyana mugendana ariko bo bari Kanani. Mu yawe buri munsi, In everyday work, wibuke Kanani, think of Canaan, igihugu cy'amasezerano. the promised land. Wibuke Kanani, Think of Canaan, igihugu cy'Imana. the land of God. Nuhura n'ibibazo, When you have ubwire problems, ngo uri ibihe bito, tell them you're temporary. iwacu ni hari. I belong to Nuhura heaven. n'imibabaro, When you have yibwira ati sorrows, ndaguca mu gihe gito. tell them I'm just Iwacu going ni through hariya. this, but I belong. Nuhura n'ubukire, When you reach ubwire with ngo uri wealth, ubw'igihe gito. tell it it's for Iwacu a ni short hariya. time. I'm going to Nuhura heaven. n'ibikuzamura, When you meet things yibwira that ati lift you, genda iyo, tell them iwacu from ni this hariya. side, I'm Ibo mu going to isi heaven. byose ni iby'igihe gito, iwacu ni mu ijuru. Everything on earth is temporal. We belong to heaven. Muri hano muri uyu mugoroba, All of you here this evening, mufite ubwenegihugu bubiri. your citizenship is dual. Haleluya. Hallelujah. Mufite ubwenegihugu bubiri.
You have a dual citizenship. umubiri wanyu muri abanyarwanda ariko umwuka muri abo mu ijuru. In the flesh you are Rwandese, in the spirit you are citizens of heaven. Abari hano Here, bo mu bihugu duturanye, from our neighboring bo mu bihugu countries, byo hanze, other countries, umubiri wanyu your body, mufite ubwo bwene gihugu you bwanyu, have that citizenship. ariko umwuka wanyu But your spirit muri abo mu ijuru. is of Paul heaven. arabyandika Paul writes, aravuga ngo twebweho iwacu ni mu ijuru, he says, for our citizenship is in ngo niyo heaven. dutegereje umwami ko azaza. That's- Danieli yumvise ku rwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirisha y'inzu ye yari ameze ate? Yari akinguwe yerekeye i Yerusalemu. Ndagira ngo wibaze umuntu wubakisha inzu yarangiza agashira amadirisha aherekeye iwabo. Umva uyu muntu ubwamagara umuntu architect ati nubwo bikora byose amadirisha yerekeye muri direction y'iwacu. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo ngubaze uyu mugoroba amadirisha yawe yerekeye. So let me ask you, where are your windows focused? Hari ayerekeye i Dubai mu bucuruzi. Some are in Dubai where you do business. Hari ayandi yerekeye mu mashuri. Others in school. Hari abandi amadirisha yabo yerekeye mu gishanga, Others azahinga umuceri mu mwaka utaha. in the swamp where they will cultivate rice next year. Idirisha ryawe ni cya kintu iyo ubyutse utekereza ubwa mbere. So your window is the first thing you think about in the morning when you wake up. Cya kindi kigutwara umwanya. The thing that takes your whole time. Niryo dirisha ryawe rikinguye. That is your open window. Icyari gitwaye Daniel umwanya. So what took Daniel's time ni iwabo Yerusalemu. was Jerusalem. Muri Zaburi 137 in Psalms 137 ku murongo wa mbere, verse 1 kugeza ku murongo wa gatanu wa gatandatu to verse 5 and then 6. Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye, nintakwibuka nintakundi Yerusalemu ngo kaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Umwami w'abarasta wa reggae, muribuka ko abarimo bakurikira amakuru agize imyaka 30 bibuka isabukuru yo kwitaba Imana, Bob Marley. It has been 30 years after the death of the reggae legend Bob Marley. Bariya ni abantu bajyanywe kera muri Jamaica. Those are people who were taken in Jamaica. Ariko ntiyigeze mu buzima bwe yibagirwa Afrika. But he never forgot Africa. Mu ndirimbo yaririmbye indirimbo ya Zaburi 137. In one of his songs, the songs, river of Babylon, we were a sea, remembering Zion. Murayibuka? Iyi ni indirimbo yamuzamuye cyane, abantu benshi bamenya Bob Marley. Now Bob Marley, in one of his songs, he sang this Psalm 137, and this song is one of the songs that made him very recognized and famous. Uko bari connected na Rastafari muri Ethiopia. They were connected with the Rastafaris in Ethiopia, Abo batekerezaga ko Afrika where they thought that Africa ariyo yavuye mu mucunguzi. is where the Redeemer came from, the Savior. Mu buryo abantu bose babakurikiye, In a way that the people who followed that bakurikiye movement, ideology yabo, who followed their bo muri ideology, Jamaica, people in bo Jamaica, muri Haiti, and Haiti, bo muri Brazil, Brazil, Afrika iracyari ku mutima wabo. Africa- Imyaka hafi magana angahe baragiye. Africa is still on their hearts after the hundreds of years that have passed. Bakomeje bakonekta. They connected still with Africa. Niba Bob Marley yari connected na Africa, uyu munsi Imana iragusaba ngo connecte n'ijuru. If Bob Marley was this connected to Africa, God is asking you to be connected to heaven. Ngo ninkwibagirwa Yerusalemu, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Aha, umva. Ariko abandi turakora tukibagirwa Yerusalemu.
aha Bibiliya iratubwira ngo nitutibuka Yerusalemu no gukora bizavemo. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. Yet others today we keep working regardless our forgetfulness of Jerusalem. Nintwibagirwa Yerusalemu, If we forget ururimi Jerusalem, rwanjye ruzafatane n'igisenge cy'akanwa, nzahinduka ikirage. Ntacyo bimaze kwirirwa tuvuga tutari connecte n'ijuru. nakomeje kureba